kumtslo inavi amhakhi Kithe agizani tsala katani kini namuku pungu Ayeghiqha zamthu sasa Kithe akhoto kami pisani Israeli Defense Forces wushimi kono amhakhi lakhi twakani tsalalono panungna social media reporters kamisho panung lokamo kiusa pikeuno Ovikiu pinito no katawmi ga khu kono Gaza Strip yege Palestine mi ko gangno akhoto nemga khami kije kiulo Israeli Defense Forces wushimi kono Palestine mi akhoto nemga lwake kollo bom vese kiulo timi shigel lakhi akho kahawai ibikiu tipo ye kichilu sasa ke ipi eno tie media reporters kamno akim kisa pikiu shivai ipi ono nimu Israeli Defense Forces wushimi kono Gaza Humanitarian Foundation mo international organization ko sas kumsa lakhi sheno Palestine mi ko kupoi eno akna kumo kahana panung pela katawmi ga khumi kono subukiu akhoto nemga te pakol lupiniano ningu Israel wushimi ko ge igona pakapsai ipi itare asa gite no pikiuno ko katawmi ga khu kono akhoto nemga khami Palestine mi agushi gangna aveksa solve ke ko supoke no Hamas galami ko na angkalana akichiu ye Palestine civil mi ko launa lovets cheni ipi ena sikhal vecheni ipi Israeli Defense Forces wushimi ko no pikiuno kichiu sasa akhalau klave chekiu hipa ko ye Hamas terrorist organization okay ipi ena Hamas galami sapu cheke ko Hamas galami ko no kichiu sasa akhalau alhoku thu klave cheni ipi Mozakhi segalaki tupula ni tsalolono India ga ko Telangana state Hyderabad phoge high tech exhibition center ipq alo Miss World 2025 ki shela toklu shilvekyo Thailand ga khulimi opal suchata chuangsri no NDTV news sa ki theno pikyu nie apnum be chigso shiche kyu lo kila ye nie tumor laki gongno breast surgery momo breast operation hot laki shivai ipi ko lina vilvekeno Palestine Hamas galip Lina Kamila breast cancer awareness ko shiveno to timi ko pela ku walauna breast cancer kusulauna kishi sushoma sakela timko to timi ko skachini ipi amhakhi kini asazani salalono Reuters sa giteno pikiuno takani salalono United States ga khu Colorado State Boulder phugi Pear Street Mall ipiku ala ni kona katani kini namukuk tumpe relaxini tupulani salalono Israel ga khumi angkalana galvena Gaza Strip ko kila khatha ve ke ko kumsu ke launo akpu lakhi ikilukiulo Palestine Hamas galam yo sapu chekimi tim lakhi Muhammad Soliman no akpu ikiluke kono mo chekiu ala zlena firebomb kami vese kiulo tim tache izavai ipi FBI director no pikiuno tipo ye terror attack lakhi shivai ipi shupevai ipi FBI Special Agent in charge of the Denver Field Office Shakyu Mark Michaelek na pikiuno akpu ikilukiu ala firebombs vese kiu kiptimi tipo ye Muhammad Soliman ipi ena paye apnum pel hobdi pungu ipi ena paye iti he custody la khatha pe pani ipi ekimu Reuters sa giteno Muhammad Soliman ye ku toy kiu tim kila ena ku shi che kiu tim kila mtum she pismo ko Israel ga ko Prime Minister Benjamin Netanyahu no asa tipo chul vekeno pano pikiu no Palestine Hamas galam ko sapu che kiu Muhammad Soliman no United States ga ko lo New Israel ga ko mi Gaza Strip ko kila khatha pe pa ke ko kumse kelaw no akpo ikilu kiu lo bom vese kiu tipo kiye katawmi gong na kumai ikimo akpo ikilu ake ko na Israel mi Jews mi shikiu gong na panong attack shikiu shivai ipi ko Palestine Hamas galam ko sapu chekiu tim tipo no Jews mi ko na akpo ikilu kiu ala firebomb vese keno pana end Zionist free Palestine ipi igona igauve ipi India ga khu Manipur state la Zeliangrong Naga mi ko na kha thave kiu kikelono Zeliangrong eno Liangmai Naga Council Eastern Zone Manipur mpona amhakhi lakhi takani chalalona akhalo piklave kiulo panong no pikiuno amhakhi kini asazani chalang no allow ye ku kimi ningu Zeliangrong ona gna che kiu kumzla ngwa ke ko ye ha phe khave na ke ipi supewai ipi ku kimi ko so Ayeghiqha akum to shi peithanya no Rongmei Naga Students Organization Manipur RNSOM mkongo Rongmei Naga Youth Organization Manipur NYOM ko piche bewai ipi ena Liangmai Naga Council Manipur LNCM mi koge ku kimi kumchu sho Ayeghiqha akum to shi peitha tu venyo kha tha vai ipi ena amthakhi kthu agizani chalalono ku kimi khoso Ayeghiqha akum to shi peitha venyo akpu shi vai ipi ena Liangmai Naga mi kono
pana volunteers mi ko ganguno duty routine la phelve kiu tipo ye achala pungu zeleng rong naga mi ko rong mei naga ena inpui naga ena zemen naga mi ko no kuki mi ko kumze panong phaklana ha phikha venyana agbu sha kiu hi pola naga shai katau ko no panong sabu kiu sagi piche moi eno panong akipimi tuche moi ipi Ukraine ga khu security service usmi ko na ta khani chalalono Russia ga khu airbase camp pungulo drone bomb tomo vesuvetse ipi asa ki teno pikiuno Ukraine ga khu no Russia ga khu leve kiu hipono kumzu dola akum to la ki shivai ipi Ukraine usmi ko na ta khani salati polo Russia ga khu Siberia la Milaya airbase la drone bomb vesuvetse kiulo Russia ga khu bombers ushi kiu tomo ship sabatsai ipi Ukraine ga khu usmi ko vu bomba kiulo ami ipegi kiuno Russian bombers wushi kiu tomo PTV kiu video clip juthoge social media lona akhalau kalhawai ipi eno tiliki kmono Russia ga khu ahu Arctic phivila Severonomox phugilage bom igon akum to lakim ba ve ipi ikimu tie khuna ko kumla kila phumla na phe ipi eno tleno timi khije akhu ka ha ve no timi khije izabe kila pitsin phe ipi asa kiteno pikiuno Russia ga khu Siberia ipi kiu a hipongo Ukraine ga khu kma do ye kilometer katani bidino akhekini khalo ipi itagi Ukraine ga khu usmi okona Russia ga khu airbase ngulo drone bomb vessels kiulo Russian bombers wushi kiu ship service ke koye aki kihila lobidi lakhi ipi enoti Ukrainian intelligence SBU kona akhalo piklawai ipi Russia ga khu bombers wushi kiu Ukraine usmi okona ship service kiu tipakoye agumi okona ngoche kiu alo akum to shi bomb vessels cheke koke ipi eno khamye nuclear bomb venkilo peitha cheki wushi ki ko ke ipi Ukraine ga khu wushi mi kona kumzu dola akoto ke pi kumsu cheki ye Russia ga khu wushi ki to mo bom na ship service mi ki no kumzu dola akoto ke pi kumsu cheni ipi eno Ukraine ga khu wushi mi kona Russia ga khu wushi ki ko ship service ni no panong no akoto no FPV drone ipi ke ko peitha cheni ipi eno panong na FPV drone ipi ki hi pa ko peitha cheki we chono panong Russian bombers wushi kiu lobidi ye ship sawatsai ipi itagi asa giteno pikiuno Ukraine wushi mi kono Russian bombers wushi kiu FPV drone peithana ship service kiu te pakoye khana ame billions ni shani ipi Ukraine wushi mi kono Russian bombers wushi kiu FPV drone bomb na ship service kiu te pakoye PU-95 bombers ipi ke kongo PU-22 M3 supersonic long-range bombers IPK Congo, F-50 bombers and early warning and control aircraft IPK Koge IP. Itagi asa giteno pikiuno Russia ga ko bombers wushikyo ship service kyo Ukraine ga ko FPV drone tipakoye truck yegi klu alo asulanam la phelkyo box khami khakyo lo FPV drone tipako yoveno Russia ga ko bombers wushikyo tipako leve IP. ena Ukraine ga ko FPV drone khichekyo truck yegi klu tipoge FPV drone kumzu yo khawe ki thyo amina pitivai ipi Ukraine ga ko na Russia ga ko bombers wushikyo tomo FPV drone peithana ship service ni na akpushkyo ya ampe lakhi show shivai ipi Pakistan ga ko terrorist galami timbidino Nigeria ga ko la Boko Haram galami kongo ISWAP Islamic State West Africa Province ipikyo galami ko agushiko pets kyulo Nigerian Army wushmi kona pana bidi galvai ipi Nigeria ga khu Boko Haram ipikyo galami hipakongo ISWAP Islamic State World Africa Province ipikyo galami hipakono Nigeria ga khula alhoku thu akna shicheni ipi ena ISWAP Islamic State World Africa Province ipikyo galami hipakoye ISIS Islamic State of Iraq and Syria ipikyo galami kosas kumza laki shichekyo galami koke ipi Itagi Nigerian Army wushmi kono pikeuno Pakistan ga ko terrorist galami timbidi tipakono agushi kokphe Boko Haram galami kongo ISWAP galami ko sikyu tipo ye katawmi kongo igona akamsa bu laki shivai ipi Britain's Got Talent 2025 kikishelo India ga ko Assam state lo itimi totimi apnumpe tokusha kyo Binita Chetrino third place go ithulvai ipi eno Assam State Chief Minister Himanta Biswa Sarmono agishe eno Ayeghiqha litse ipi South Africa ga kumi cricket game lo igona Ayeghiqha mi lakhi shakyo Heinrich Klassen ye international cricket game lo no retire shivai ipi paye
apnum pe shirik thu sibe no retire sivai ipi ena South Africa ga khu jilano run katoni pthu akhe kini na lobdi ithulwe ipi iship sa Kithe hipado nongkam jishkim thi